Bum bum bum, revolucija Vojeterod. 104,2 je вашата фреквенција. Почитувани наши слушатели, се надевам дека сте ни подготвени за 30 минутна забава, за 30 минутно уживање, бидејќи за прв пат во студиото на Радио Бум го имаме и фронтменот на мега популарната група Тропико Бенд, Сале. Сале, добро ни дојде во студиото на Радио Бум и покрај сите оние трчања, обврски, припреми за концертот. Хвала, боле вас нашли, хвала што сте и ви нашли времена за нас. Нам на вистина ни е голема чест што сте ни тука во Радио Бум. Такоđe. Вие сте во Македонија, бидејќи идната сабота е вашиот голем концерт во арената на Борис Трајковски. Подготвени ли сме? Pa, eto, sledeće subote nam je ovaj koncert, 28. april. Pa mi smo 7 godina već u Makedoniji i eto, osetili smo da je trenutak da napravimo jedan veliki koncert i da skupimo veliki broj ljudi. Želimo da to bude stvarno jedan veliki spektakl, što će biti naravno. Već imamo dobar provod, dobru žurku. Program će trajati preko 2 sata, imat ćemo verovatno i predgrupu ili neko ko će eto, držati pažnju dok se mi ne pojavimo na bini. I to će biti jedna fantastična noć. Svi koji budu došli sigurno će otići sa velikim utiskom i sa osmehom ili možda po nekom suzom na licu. Знаете ли, свесни ли сте колку сте популарни во Македонија? Pa nismo svesni koliko smo popularni, ja to više volim da kažem da nas ljudi vole, to je meni tako nekako lepše. Jer od prvog dana od kad su nas ljudi prihvatili pa do današnjeg imamo stvarno jedan jako lep ubav odnos sa publikom u Makedoniji i to je nešto što je kruna našeg posla, da nas ljudi eto vole i da pevaju naše pesme u glas. Od početka pa do kraja, mislim da je to cilj i poenta svakog živog muzičara na planeti Zemlji, da ima svoju publiku, a da ta publika koju ima bude eto dobra. Се исполнили вашиот сон, она што го очекувавте да го постигнете? Pa jeste, mi smo i dalje na tom putu ka nekom našem cilju i trenutno se nalazimo u jednom lepom vremenskom periodu kada nam izlazi i nova pesma sa Dženanom Lončarevićem, Nova. Posle 7 godina smo to snimili ponovo smo ponovili saradnju, imali smo jednu jako lepu pesmu koja je stajala u fioci 1-2 godine, pa eto, ispalo je tako da najbolje da se to snimi ponovno sa Dženanom, zato što su nam energije stvarno se strašno poklapaju i ljudi vole da vide jednostavno nas i Dženana kao na okupu. To je novo, imamo novu pesmu Samo idi koja se zove, koja je izašla pre 3 nedelje i koju publika eto u Makedoniji će čuti premijerno kao i ovu novu pesmu tek prvi put na koncertu u Борис Трајковски арени. Морам да ви кажам дека Само иди беше голем хит на Радио Бум, беше и хит на денот. Драго ми е. И навистина многу прифатена од публиката, а ги барат и сите ваши останати песни. Почитувани слушатели, вие сте на програмата на Бум Радио и го следите ексклузивното интервју со Сале, фронтменот од мега популарната група Тропико Бенд. Сале, ги пробавте сите жарнови. Каде најмногу се наоѓате? Во побрзиот ритам секако имате многу енергија. Pa nama to ne predstavlja nikakav problem. Generalno, i meni kao pevaču nemam problem da pevam bilo koji žanr muzike, a svi smo svestrani momci, imamo dosta energije, tako da nam leže nam i neki brži ritmovi, što si rekla ti sama. Pošto smo energični, svi na nastupima, znamo i da nateramo suze na oči. Кој ги бира песните? Pa zajedno biramo pesme i dogovaramo se zajedno. Mi smo momci koji funkcionišu već 16 godina, tako da generalno mala odstupanja su u izboru pesama kada su albumi barem u pitanju. I eto, slažemo se dobro što se tiče i toga i nekih mnogih drugih stvari koje su usputne, koje čine ovaj band Tropiko Benda. Кога се вратиме назад, пред 16 години, се гледавте ли тука, токму на ова место? Pa znaš kako, kod čoveka koji ima san i cilj, mnogo je lako sve ostvarivo u životu i sve te neke teške stvari i stepenik po stepenik koji prolaziš nekako ti bude nova škola i bude ti jednostavno drago posle toliko godina, da nama je svima drago posle 16 godina da kažemo eto super, imali smo Arenu Beograd, imali smo Skenderiju Sarajevo, imali smo velike festivale, velike koncerte, velike nastupe, eto došle na red i Skopje 28. Tako da ke vidine. Имавте ли Време е пред нама. Имавте ли сопки на тие степеници, на тие скалила што ги качувавте? Pa jesmo, to je normalno, na svakom putu postoji, ali to ja više gledam, svaki neuspeh je u stvari lekcija i to ti je dokaz što te ne ubije, to je jače u životu. Tako da
tom logikom ako se ljudi vode, mislim da mogu da prebrode i da prebole sve neke poteškoće koje znaju da se nađu, a znaju da se nađu. Mlaди сте, енергични, динамични, но она што е интересно, не може да се најде ниту еден скандал поврзан со дечките од Тропико Бенд. Каде е тајната? Каде се криете? Pa ne krijemo se nigde, ne izlazimo iz kuće već 7 godina, tako da ne mogu da nas nađu. Ne krijemo se, mi stvarno karijeru pravimo isključivo dobrim pesmama i na energiji i predstavljamo ono što zapravo jesmo našoj dragoj publici koja to prepoznaje i vraća nam. Možda to samo nije dovoljno u današnjem svetu brzine i svega što se dešava oko nas, ali jednostavno mi ne odustajemo od toga i nismo pristalice takvih stvari od samog starta, pa zadržavamo pravo da tako i ostane do kraja naše karijere. Има ли време за приватниот живот? Naravno, trudimo se da budemo što više sa porodicama i eto, mi smo momci koji rade vikendom, za razliku od vas koji radite svaki dan. Mi smo ponedjeljak i petak slobodni, tako da svo raspoloživo vreme provodimo u uzgajanju porodice, male dece, svi smo u tome. Trudimo se da budemo dobri roditelji, dobri supruzi i da se nađemo svim prijateljima kojima pomoć treba, prvenstveno nama samima. Jer kad si dobar za sebe, onda si dobar i za drugoga. За сите, да. Како се керките? На кого ги влечат гените, на татко или на мама? Помешане su obe i obe imaju pomešane gene od oboje na naše obostrano zadovoljstvo. Kad bi bilo drugačije, onda bi se neko ljutio sigurno. Ја сакат ли музиката? Da, obe su jako muzikalne i vole muziku zato što su deca koja rastu u porodici muzičara i kod nas je upaljen radio od 0 do 24. Супер. Сале, подготвено ли е се за концертот во сабота? Jeste, sve je spremno, ostale su još sitne pripreme, imaćemo igrače, imaćemo i goste, biće stvarno jedan veliki spektakl audio-vizualni, dobar je zvuk u saradnji sa Sky produkcijom iz Srbije, radimo ovaj koncert na naše obostrano zadovoljstvo, to smo radili u Areni i prethodne koncerte smo radili zajedno sa Sky produkcijom koja je stvarno koji su veliki profesionalci sa ozbiljnom opremom. Tako da, što se tiče te strane podrške, to će biti sve savršeno i dobro, repertoar je spreman, pesme su spremne, mi smo stvarno spremni, još da dođe 10.000 ljudi da se svi veselimo. Ќе дојдат сега, кој јас сум сигурна дека ќе дојдат, бидејќи вашите фанови се од 4-5 pa do 77, можеме да кажеме. Pa da, tako nekako i tako nam se nekako namestilo na naše veliko zadovoljstvo da nas vole ljudi svih godišnjih doba i razdoblja. Јас си посакувам успешен концерт, ви посакувам многу среќа, многу здравје, да однесете убави впечатоци тука од Македонија и повторно да ни дојдете. Што ве воодушеви најмногу, еве, сега сте тука во Македонија, во Куманово? Pa mi stalno volimo da dođemo u Makedoniju prvenstveno zato što se osjeća ta jedna pozitivna energija, ljudi su uvek raširenih ruku. Nebitno je da smo poznati ili nepoznati, znam da i moji mnogi prijatelji nose takve utiske iz ove zemlje i mi smo ovde već dugi niz godina nastupamo, uvek nam je stvarno predivno, najbolje je predivno, najbolje salata, najbolji sir na skaru, bivano siranje, sve lepo, mi sve volimo. Mi sve volimo i volimo i vaša vina i rakije i hranu, svi smo negde gurmani iako vodimo računo iskreni kad se ovde dođe barem 3 kila više gore. Добро, сето тоа нели ќе се надмине после, бидејќи професијата си бара и добар изглед, и убава линија. Така е. Ние зад микрофоните не е толку страшно, не гледаат. Па јас сум за микрофон, али ме гледају. Да. Уште еднаш ќе ви се заблагодарам што најдовте време, што ни дојдовте во студиото на Радио Бум. Хвала вама на позиву, било ми е задоволство. Хвала вам најлепше još jednom na pozivu, blagodaram i još jednom veliki pozdrav od Tropiko Benda za sve slušaoce Bum Radija. Hvala vam.